Nisu veliki radovi, ali su neophodni. U toku je adaptacija prostorija u kojima se nalazi Paraćinska narodna kuhinja. Po predlogu nadležnih državnih organa pristupili smo adaptaciji prostora narodne kuhinje koja već 10 godina nije ulagano u adaptaciju i opremanju. Zahvaljujući Skupštini opštine Paraćin, ovih dana ćemo adaptirati neophodan magacinski prostor za rad narodne kuhinje, ali i sam predprostor narodne kuhinje za pripremu i obradu odgovarajućih namirnica. Paraćinska narodna kuhinja je jedna od retkih kuhinja te vrste u Srbiji koja nije zatvarala vrata zbog nedostatka sredstava ili namirnica. Narodna kuhinja u Paraćinu radi već 15 godina. Za ovo vreme je proizvela preko 3,5 miliona obroka, na našu sreću bez ikakvih problema. A sve ovo što danas činimo, znači treba da pomogne samo da predupredimo eventualno moguće probleme u proizvodnji hrane. Nastupa vreme visokih temperatura, što znači da se maksimalno mora voditi računa o ispravnosti obroka, zbog čega će bez obroka ostati korisnici koji dođu sa prljavim sudovima, što se neretko dešava. Slobodin Đorđević kaže da se mora eliminisati svaka mogućnost da obrok postane neispravan za upotrebu.